ndishimye cyane ndashima Imana kumva bimaye courage zo gukora n'ibindi bizakurikiraho abantu batekereza iki nk'iyo uvuze uti element umwana muto kiza akaba atwaye ibintu akaba ageze ku bintu bo wiyumva uti buriya imyaka ntabwo ari ikora ibintu ahubwo gushaka niko kugera ku bintu so ntabwo ngo ni ibintu byanje gusa kuri njye ni ibya danje sinzi ku bandi ariko njye kuri njye ni ibya danje kandi no ku myaka mfite wenda nk'uko bivuze hari imyaka nyine uba wumva itangaje kuba umuntu yakacivinga ibintu ariko hari cyari n'ibindi umuntu azacivinga ibi nyine ni bike cyane ni nka 1% dukora so ntacyaza n'ibindi rero rero abantu bagiye gutegereza ibindi byinshi hari amaproje bavuze ufite n'abahanzi bakomeye barimo ba Diamond bande n'abandi tutazi ibyo bizaza rya ntabwo nzibizi kuko njye ndakora nka producer ariko abahanzi nibo badecide igihe cyo gusorera indirimbo ubona muri generation yawe n'igihe watangiye nirihe tandukaniro riri hagati wenda y'ukuntu abantu bakoraga imiziki imbere twagiye tumenya ba producer bari click tugenda twumva nirihe tandukaniro riri hagati ya generation yabo n'iya tandukaniro nuko bari abantu bakoze neza ariko bakora mu gihe kigoye ariko twebwe turi gukora mu gihe cyiza abantu bari kuduha amatwi bari kuduha umwanya bakatwumva so ni ibintu bya danje ni amahirwe dufite bo batigeze bagira gusa uko batari abantu badanje ahubwo ni nabo twumva imiziki yabo nibo batwinspire so ntabwo navuga ngo generation ziratandukanye kuri yacu irimo amahirwe menshi irimo opportunities nyinshi zo kwachivinga so nicyo navuga hari uburyo umuntu ashobora kubyaza umusaruro akaba yagera ku rugero rukomeye rurenze urwo bari click bagezeho n'abandi renze nibi ngibi muri kubona so na za freema zizatu nomina ni ibintu bisanzwe so ikintu dusabwa ni gukora ibintu bifatika kandi biri gukorwa tu ntabwo navuga ngo ntabwo nakigaya ngo turi gukora ibintu ngewe n'abagenzi banjye ba producer turi gukora ibintu kandi muri kubibona ko hari ahantu biri kugera igikombe gituye nde wa mbere gutuye umuryango wanjye ngutuye inshuti yanjye inshuti zanjye gutuye buri muntu wese unkunda tumurakoze cyane long time man. By the way, felicitation. Thank you so much. Umwana mezate. Bebe ni namusize mu buriri mbese. Nza kugira ngo hashe. Tujye gutangirana rero na category ya producers. Ngira ngo ni nayo mpamvu tutayikinnye niyo tugiye gutangiriraho bamwe mu bantu batuma akazi gakorwa n'aba producer. Nibo babihishe nizo mbaraga ziri inyuma ya za ndirimbo mwagiye mukunda izi zose hazahera ari kubabwira dufitemo abantu batanu abaproducer batanu uzimo Bob Pro amaze imyaka irenga 10 ari gutunganya umuziki niwe muntu yagiye kwiga umuziki mu Bubiligi aragaruka aza guteza umuziki wacu bivuge ni nawe muhanzi wagiye akagaruka benshi hanyuma amaze kuza rero yagiye akora indirimbo zinyuranye yakoze mastering y'indirimbo Suzana yes amazing yagiye akora n'izindi mastering y'indirimbo uri kubona zigenda zisohoka umwarimu wa yaciye mu maboko rwose afite inararibanye mu gutunganya umuziki ari nominated muri Kisama Awards za 2024 amazing tukagiramo n'undi mu producer ukomeye cyane bamwita Clement and by the way he's in the house numwe mu bagabo kabisa bagaragaza ubushobozi bukomeye he is one of the smartest artists that we have iyo bigeze kuri business branding kuba kumuhanzi he's the best yakoze album ya Knowless Madame atwite uza ariko gukora album Madamu ashobora kuba ari byo bita crave muri aho ngaho mugeze muri bridge agiye kuzamuka ugahita wumva Clement ndashaka capati z'ahantu hamwe zari zaragoye ariko album yarakozwe kandi neza siyo yonyine yarakoze album ya Igor Mabano yose yakoze indirimbo n'ingabo ikunzwe cyane muri iyi minsi n'abandi bahanzi banyura muri Kina Music n'abatarimo nabo ari nominated n'umwe mu ba producer bamaze igihe imyaka irenga 10 nawe atunganya umuziki I know haje n'undi mu producer mushya honestly speaking nje bwari ubwa mbere numvise izina ry'uriya mu producer bamwita Ayo Rush izina awe urahita umumenya man yakoze iriya ndirimbo awe let me tell you man that production is amazing it's amazing abantu mwarayikunze muri benshi nanjye narayikunze by'umwihariko Ayo Rush ibaza gutangira ugakora indirimbo igakundwa ugahita uba nominated muri Kisama Awards ni amahirwe ubuhanga bugaragara
yakoze amabiya ya Mico the Best, yagiye akora n'izindi ndirimbo nazo ziri gukundwa, niwe wakoze My Vow ya Meddy. Yagiye akora indirimbo nyinshi, I think nawe wakoze indirimbo iherutse ya Bruce Melody ya Sawa Sawa yakoranye na Choreograph Jones. Ejo bundi twaramwakiriye hano kuri Kiss FM, I think nabyibuka neza hari muri Breakfast with the Stars, nibwo yaje atubwira yuko iriya ndirimbo bayi recordinze, it was online, mwohereza amajwi n'undi ayohereza. Yanakoze Zuba ya Mike Kayihura. That's amazing. Reka tugende kundi mu producer bamwitande. Undi mu producer dufite uramuzi cyane, wamumenye mu ndirimbo zinyuranye, ni Ele. Oh yes, Element ni umwe mu producer bari muri the Kiss Summer Awards 2020. Oh man, I'm telling you, abafana ba Element barababaye sana. Barababaye ko atatsinze, ariko ubuhanga bwe nabo amaze igihe gito ariko ibikorwa yakoze. I'm telling you. Ni byinshi cyane. Mikasa Sukasa. Niwe wayikoze indirimbo ya Christopher iri guca ibintu muri iyi minsi. Uvuze kuri Mikasa Sukasa, reka dusoze Sandrine Isheja Butera. Ejo bundi rwose yibarutse umwana witwa Mika. Ngira ngo mwajyaga mwumva muserereza ati rimwe tuzamenye ko Mikasa. Uve ku bya Christopher uvuga ngo sinzi ko Mikasa. Mika rero Mikasa Sukasa ni indirimbo nziza cyane ya Christopher yakozwe na Ele. Nari nibeshye Katapira yakozwe na Ele. Urakoze kwikosora bari kuva hano wubatse. Hanyuma kandi yakoze indirimbo nominated Amata ya Phil Peter ndetse na Social Mula. Yanakoze n'izindi ndirimbo n'izi zikiri gukorwa, nawe ni umuhanga, ari nominated muri Kiss Summer Awards y'uyu mwaka wa 2021. Aba batanu bose ata. Now, reka tubanze tubibutse the nominees of the Kiss Summer Awards 2021 producer. Let's go. Kiss Summer Awards 2021 with Skull Malt, the official beer of the Kiss Summer Awards 2021. In the summer. Best producer, best new artist, best song, best artist. The Kiss Summer Awards 2021, proudly sponsored by Skull Malt, 100% malt. In the summer. Element, Medbit, Rush. Oh yes, those are the producers. Reka nsabe uhagarariye Kigali Arena. Uhagarariye Kigali Arena eko yatambuka akadufasha kuza gutanga the winner of the Kiss Summer Awards 2021 producer. All right. Let me ask representative from Kigali Arena to please take the stage right now, as we are going to be unveiling the winner of the Kiss Summer Awards 2021. Wowe kurebera mu rugo, wowe kutwumvira kuri Kiss FM. Amezi abaye menshi, wibutse yuko hano category bazifata bahereye ku ndirimbo zakozwe mu kwezi kwa gatanu. Indirimbo zakozwe mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa munani, aho ngaho niho dufungira. Hanyuma nakutagwa n'abaproducer abandi barabyumva, imizigo yawe bajya bayisohora mu kwa gatanu koza ari indirimbo nziza zishobora gusohoka kandi rwose zari butsindire aho. Thank you very much for coming in. I'm going to ask you to take this microphone. Let me ask the protocol team. You can keep it amazing. Let me ask the protocol team to please. You can. Hello sir, how are you? Yeah, I'm good, thank you. You're good. You're going to be the first person to break someone's heart tonight. Yeah? Are you ready to take that position? I'm ready.
You're ready. Now I'm going to ask you to please take. Wait a minute. This is the envelope that has the producer, and that right there is the official award that you are going to be awarding the best producer of 2020. Yeah. Are you ready? Can I keep it? Please. No, you can't keep it. Let me ask one of the protocol ladies to help him with the microphone and everything so that he can open the envelope well. Are you ready to open the envelope? Are you ready to tell us the winner? Okay, wait a minute. Are you ready to know the winner of the Kiss Producer Summer Award of 2021? The winner is Best summer producer is Element. ubushize abantu banjye barabaye cyane ndababwira ngo ubutaha bazashya. Ladies and gentlemen, a round of applause to Element. Ariko Element urabizi nayo DJ hala warembye amafilime menshi hanyuma umanuka ukavuga I wanna give thanks to my Lord right now, my mama, my papa. That's what I'm gonna do. Go ahead, my man. Cyambere ndashima Imana byandenze tu. Ndashima Imana ko Gasya nasabye Imana avuga ati ubutaha uzamfasha. Iki kintu byacishije ubushize byatumye ngira imbaraga zo gukorera ibintu nakurikije. Cya kabiri ndashimira famiye yanjye muri rusange. Ndashimira abahanzi bambari iruhande nubwo dukorera dufashanya ariko ntabwo nabo ndi Element badahari. So ikindi ndashimira abaproducer bagenzi banjye kuko bagenda bampa motivation kunganire nabo. Ikindi ndashimira team yanjye ya Country Records bambari iruhande umunsi ku wundi. Ndashimira buri muntu wese wagize uruhare kubona no award. Ikindi kintu ndashimira Kiss FM muri rusange yagize igitekerezo cyo gukora bino bintu kuko biratumotivate. Ikindi kintu mfite benshi bo gushimira kandi ndashimira abanyarwanda bakiri umuziki wanjye naje no mu ruzi but now you a star. Everybody say ladies and gentlemen, a round of applause one more time to Element, my producer of the Kiss Summer Awards 2021. Now, ladies and gentlemen, tutangisha umwanya wanyu muko twababwiye different performances are going on. Are you ready for the first performance? Put your hands together for
None mitigire amakadeji ishire kure yanje mbona umunsi umwe nzisanga police would you light up the fire for me now poison for me yeah look what you've done to me each other from say bango mamu komanga hey each other from say nanu ngizukuri nanu ngibira kabanga nanu turibane I'm ready to distract all these twice for you alright or die ready to die for you distract all these twice for you alright or one, two, three Anjani me well caterpillar Anjani me well caterpillar I don't wanna change I don't wanna Anjani me well caterpillar Anjani me well caterpillar I don't wanna change I don't wanna Murakoze cyane symphony murakoze cyane mumeze mute mumeze neza umuntu wishimye navuga ngo murabizi ko ku itariki esheshatu tuzongera tugahurira hano tuje kuhatwika umuntu watumvise navuga ngo now that you're gone I will my heart will always stay so young and free like we'll always be hata wengine wakisema watasema kwa sababu niko poa niko njema I hold you blessed no man can test twese I let it go sawa hey I let it go sawa one more time I let it go sawa I let it go tungepata pochi siza kakumbukanje basibano bashakaga koti tujyane kure cyane bambana umunsi umwe nzisanga police cause you light up the fire for me